Anya kay Rino Parok. Nalpasen titulagan pare ti kasaryo itanak ka. Umadanin ti kasaryo. Nakasagana kan? Itanya tata. Amang ibakla iti responsibilidad mo iti pamilyam Ha? At na trabaho ti anak ka. Ngamsi ka, awan. Sungan niya ti ekspektar mga aramida minto nagasawa kayaw. Kwa? Siyempre, si kanto tagbali na para laba, para lutaw, para dalaos. Kanunod danton anak yu kaninda, si kantaw ti para awer iti anak yaw. Husto ako ano saan? Uwan tata, husto kayo. Pagtinulong kayo. Ayos lang nga oray para balay kantaw. Basta di mo paglabaan kan paglutuan ti anak kao. Tamo mahit nga na trabaho na. Mangan laeng taramidan na no kasdi asumangpait manipod trabaho na. Nawatam. Puwan tata. Apay, manot plano yaw ngagbalin nga anak. Kwa, oray upat ahon no inam tata. Anda kayo na ita. Basta si kantaw ti para aw-awer tapno agtultuloy ti trabaho ni Linda. Tamo may napintas ti saan na iti trabaho na. Uwan tata, matungpal. Uy, Rino! Ha? Si kamat kayam na ta, Jema. Di ka nabigbigad hagos Uray sika, di ka nabigbigadagos. Pimo daw kamat ngamin, Jema. Ay na, gagangay na Tamol ti pagtrabtrabahwak idi. Nakakulungak latan, isapim mo dawak basit. Kunak no asino ti nakatugaw iti malikodan mi alamisaan, si kamat gayam. Umay ka dito yan, men. Tagkakalamisaan tayo. Bagkatam takanam dito yan. Alaman nga ron, ang asino to'y balasitan akabangay. Ay, anak ko. Ha? At nagaya mo ng anak mo? Akit, ayan ti asawan nga Awan asawak. Anak ko iti kinabalasang. Anya? Mami, nag-text ni Daddy. Agpawit ka no iti kwarta. 10,000 ka no ti ipawit na. Ala, mangan kaki din anak ko. Madlaw abak ng tama to'y anak mo Madlaw ang inginahaan na iti suot na. Nagubingan pala hanggang nagadun ti alahas na. Jack ilibak. Ada mabalinda iti biyag. Iso nga amin nakidawon ti anak na, itad na. Iso amin ti manggat-gatang iti kasapulan ni Mimi. Kastaya. Saan man nati ama ti anak ko ti pagsaritaan ta? Change topic, please. Ay na, ingaraw mo. Natairak ka no lata ko na ni Jima. Replayak, ibagak mo't anak kapimpintas. Ay, Rino. Asino ti katetext mo? Umanisong ka. Ni Kadilinda Anubiam. Saan na nang? Ni Jima akaadanak idi elementarya. Anya, apay nga ron akas tatijar mo ang makitetext. Kas kalamaki, kiki. Ay, gagangay na Oy, dandanikan mga sawa. Nga makigingin nantil ka pala iti sa balay. Ay, planok na rin, may pospon pa lang ti kasarmi ko ni Linda na nan. Anya, tapay, ka natulag nga ruden ti kasaryo. Panagkakayo nga ruden inton umay alawas. Agkayo-kayon iti pagsumrud inton kasaryo. Baybayan nyo pala takay kayo. Aguray pa na nan. Apay nga imay ka rin, no? Anyat masapul mo. Sikat ni masapul ko, Jima. Ni, anyat kaya't masawan? Agayatak nga minkan ka. Iso nga umayak ko maagaram. No, anda po nakabalin na. Di mo't umadanin ti kasaryo itinubiam. Ibabawi ko na di akasar. Anya, ala ka? Apay nga'y? Dak manam mo. Tay di nakita ka manan kat nagbaliw mo't ng tiriknak. Sikat ikayat ko ako pakasaran. Saan ni Linda? Anya, ay sus, balasang ni Linda. Ngam siya saan? Adan anak ko, Rino. Dahil na nga rin tinangayatakin ka, Jima.
ti kaaddan anak mo. Anya? May mayat gayam tay adda anak na ngam di balasang. Ala, may mayat mo te balasang, ha? Ay, Basta si katikayat kong asawaan. I-break ko ni Linda, ta si kaitan ti kalay saktaw. Ala, gustong Linda. Di ka nagsangit. Ubing ka pa'y. Ado pa'y agaram kan ka, amas nasaysayat ngam siya. Di nakgurgurayan na. Sana balay. Tawan mo't napasama kiti nagbatang ta. Awan ikamat mo kanyak. Kansan tapay mo tanak kasar. May mayatan at ikas tawing ang tinagasawa ta sa akto ag babae. Ay, narigat ikas jay. Sa maawatan na kuma. Awan na mo ka nagbasunan kan Karino. Uy, ngam nagbaliw nga rudan tirik na. Isa sorry ah. Di ka kumagimulmulay ti sakit tinakam kanya-kanya. Aklunong ta kumaasaan na data tinaikari pare titong kang maysa. Impay ko amin na panagtalag kan panagayat ko kan ka. Mapay ngaya kasta ka. Kasta talaga. Ganun mo gaya. Oh, ato'y tayo kalugong, pantalon, kan jacket nga intod mo kanyak, kan jay dua sinturong, kan 5 medyas. Isoblik tapno awan to ti iboy-boy mo. Hamon na kita. Managal lilaw. Traitora nobyo. Ala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga ikamat ti bagay. Talaga di na kan kayat na dya lalakay. No di na kan kayat. Pagan anong kumamot nga ay. Nagsakit tatang. Awanan mo ka nagbasulan. Awanan mo ka nagkurangan. Tainayat ko itikas taon ay. Nga mapaya naramid na tikas di kanya. Bay-bay amon. Napintas ka. Uming ka ba'y? Adaw na kita gusto kan ka. Makasara kantaw iti kasukar na dya lalakay. Sa bagay, pagan anong kumamot ti kaskan kuana nga awan mo trabaho na. Istambay na nga roday. Nabisyo pa'y. Kanyat maganap mo kan kuana nga ay. Diyay kiti padam nga da trabaho na, ti pakiasawaam. Tapno agda katulungan magtrabaho, anak kao. Rino, pudno ayati damag may papankada kayo kini Jima. Kanayon kayo kanong agkuyog. Una na, tadan nagkinaawatan may. Anya, insukat mo ni Linda kan kuana. Un, tayo so ti pudno nga ay ayatag. Kan makapaupay mo't ngamin jay ama ni Linda. Nakais-istrikto. Di kam pala nagkaskasari ti anak na nga murog-rog yan nanti makibibiyang ka na kami. Anya, Isa ni Jima ti ikasar kaw. Diyak kayato ni Linda. Nagbaaw ti panagayat ko kinkwana. Gapo ijay man nakibiyang nga amana. May mayat ni Jima. Oray single mom taawanan nagitidadakkel na. Sigurado nga awan to ti makibibiyang ka na kami into nagasawa kami. unangem. Ay, Nga, adan anak na, kasta ka rin anak. Naitangaro tinangayatakkin ko na, ti kaadat anak na. anya, kay kayat mo jay adda anak na, ngem jay balasan. Awan madi makitak dita, tanawayamot. Apay, may parit ayat ti mga saway ti balasang nga ina na. Saan mo't kit di ngem duwan to ti biyag manak ko. Ti kunayo Ang mga no isudan to ti mangbiyag kanyak nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan Rino. Kay kasalaw, dumanon kami, Jima. Pagsasaritaan tayo, ti kasarta. Si Kaman Rino. Andan ay nakasagana pagkasarta. Adda, tay pagkasaran ni kumaidi ka ni Linda. Dahil mo lang tara mga tentang agkasar. May saan nuwang kan limakit kagudwa ababoy. Ha? Limakit kagudwa nga. Wan talima adadakkel kan basit di may kanam. Umdas na dyan, tadamot laok na anuang. Ay, mababainak paikit din kan ni Linda. Kasla inagawa kung itinobyo. Ay, sana dahil tati panunutin.
Di namat mabalin nga ikamat ti magina kanyak, tadyak mo't sinagsagi na pulos. Ti may sapi a problema. Manginom ka mo, kano? Nalakalangit ka may tabisyo, Jima. Agbalbaliw ako numalpas ti kasarta. Inton malpas pailat kasarta. Saan ka di mabalin arugyam itan, ti panagbalbaliw mo? Sige, mabalin, ngam inton may alawas ko ma. Tadapay agkasar no bigat. Ha? Apay ayan no dagkasar? Kat siyempre, makisyatak pa'y mo't for the last time, Jima. Anya? Promise, maudin na ita pa na ginom ka. Ijak tong tiarak. Sigurado ka Word, promise. Ay, ngam ni Linda, kasanungatan. Ay, ayatan ka mo ngamin. Sorry laangan kan ko Sapay ko mata maaklon ng tumulaang tiya amin. Word, nalaka ama ka move on na dyan. Tawan na pasama kiti nagbatan may. Ngam inayat na kamot. Kasanon, no saan tulat ta makailiw-liwag kat kamatan na kan tulat ta? O, raramidan na tikas ta. Di kanto isukat na pulos. Si kalaan ti babae iti biyag ko. Si kanti kaod dyan. Kan final di ti pusaw. Apay, talaga nagsina kaya ang kanilindahin San Rinaw. O, insanal daw. Kat agkasara ko ni ti mabiig. Apay, ada ka di mo kinayat kanilindahin sa sininamin saan? Awag. Ngam namiris ko amay mayat jay adda anak na nga asawag. Ngam jay awan anak na. Anya? Apay ko namin saan? Apay saan? Bumalasita nga dya anak ni Jima. Kabaalan nam ti agaw awer. Aglutaw, agdalos, aglaba, kanda dumapay. Sana na masapo na mga hala kami ti babaunan may. Taadan jay anak ni Jima katulungan may. Insan? No kaste, mabalinan nga ruman ni Linda insan? Ha? In kulasay mo matyandiar mo kaon. Mabalain? Ay katuna. Kung saan na masapol ng ipakanam kanyag, taawan kat nga rin relasyon may. Isa nawaya kalatain saan. Anya de ko naman akaw. Nag-aaram ka ni Naldaw akasinsin ni Rinaw. Wan tatang. Kaya't mao, aklo na. No bilang kayat ko, kayat yung kadimat ngagbalin amanugang tatang. Ay katuwa na. Nasingpot-mot ni Naldaw kan nagagay. Uray siya na profesional ng nadiskarte iti biyag. At iwan na ang adayaw di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat akas iti inaramid ti kasinsin na tatang. Saan ba't siguro? Ang tingitingam pa'y anay magtirik nam sakbaya pagsaritaan yaw ti panagkasaryaw. Narigat ang dardarasudos anak kao. Uwan tatang. Di may hari ang sataman. Huston, nabanuga kon Rino. Apay aya nagbartag ka kat kaldawan ti kasarta. Kita man tit suraam. Nakababa pa ta sipar ta pantalon mon. Kan linaslis mon day ta islaks mo. Kan tabadom, bangking tabutunis nan. Aya, inikat ko kami nito ito na dagaang mo kami. Bay-bay amo na bang-bangking ang butunis. O ba'y kakita nagsala na ba kahit? No, apay mga na nagbartag ka, kakaldawan ti kasarta. Medyo mama, di ka kalig murmuryot na alam ka. Mau din na siya pa nagbartig ko. Promise. Kau dyan na talaga na daw. For the last time. Ala. Oh my God. Salat ta. I-request ko ti cha-cha music. Kasano nga agtsatsa ka, matumtong baka, gapo itinalaw sa bartag mo. Kabala. Oh my God. Sumarunukan tayo na kay baga patukarin na ti cha-cha music. Ay na, ang mamanakaw. Hindi ka sarda, Jima kan Rinaw.
nabarbartak ni Rinaw. Di nala ibabay na niya asawa na. Wen tatang, nadamag kunday ta itay agsapa idinapanak gimatang ija store. Grabe mo't na diya tao. Limbaglaki din ata sa angweso tinakagasat mau. Wen nga rod itala ang maamiris ko. Saan gayam anirino ti rumbang apara kanya. Wala. Napipiyapa di kasinsin na aninal daw ta. Nagagad kan nasingpot na jay. Awan pa'y bisyo na. Iso magkasar kayo hindi mo tayo. Wen tatang, plano min atalaga ti agsimpakin ni Naldo. Nalpasan ti kasar ta, Jima. Ay, wan nga rod, kamaudyanan na awanan ti pampanunutan ta. Ay, wan. Kumusta gayam ti ama ti anak mo? Di mo't baknang na jay. Wan, apay ayang. Bakit? Kumusta? Mangmangtod mo't lay ti suporta ti putot na ka. Wan binulan. Nagni na di cellphone ti anak mo. Iso ka di ti gimatang iti day jay. Wan, agkakangina amin agamit na tajay ama na ti mangmangtod kadagi jay. Sika ngay. Di na kahit ikan. Mangmangtod mo't angam no daduma jak awawatan. Tamangan man niya ti mako na dya asawa na. Siguro nasingpot ti ama ti anak mo. Wan may salakid daw ti anak na itad na adagos. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tano agpalya amang tad iti suporta ti anak na mabalin mo ngay darom. Saan matkid yan nagpalpalya apulos Rumbong lang, Jima. Mimi, ada ka di pa'y allowance mo? Apay ka di tatarino. Ikanak? Ay saanan? Adupay kwartak. Saan ka matkat dingay kan? Taawan pa'y kwarta kita. Damdamag klae, no da pa'y allowance mo, anak. Adapay mat. Adupay Bumuladak man nga ron iti kwartam balasang ka. Bayadak taw, no da kwarta. Mano? Oray 1,000 no da. 1,000 pesos. Ay, anya nga iti pang allowance ko no maibus ti na bati. Di awagam ni papam. Ibagam nga 1 kwarta mo. Ngam di mo ibagbaga nga imbagakwan. Di mo't saan anaimot ti papam. Saan? Nasingpat day jay. Kanayon nak nga ikaniti kwartak. No agteksak, pawitan nakadagos. Ala nga ron, dumawat ka, tabuludot pa ti 1,000 muwan. Wan, tata. Apay naglaladot ka, Jima. Ay, kagap-gapo ki dya health center. Masikugak ka no. Anya, nagsayatan. Adang ton anak ta. Huwag nga rod. Kasanungay. Awan ka di pa'y nastra ka matrabaho. Awan pa'y ba't nga ron tayo or-oraya ka pag trabaho ko ma. Imbabawi dan samot man eh. Agawa am tagbiro kiti panggadam atan ni adan ton anak ta. Word. Hanggang kasanon na awan na talaga ti mastra ka katrabaho ba kayo? Kat ikarigatam Ora niya trabaho ditan. Basta da pagsweldoam. Kan basta nadalo sa trabaho. Orayata dapat ipaw-paw itya amat ti anak mo. Anya? Allah. Di mo pakibihangan ti kwarta ti anak ko ata para kan kuha na day jay. Nagado ti ipaw-paw it na para ka ni Mimi. Apay, bukodan na kat amin lagi jayan. Nagado nga. Bantayam ta anak ta ata kuyugot ni Mimi. Sabten na kanu ti amana. Adan sa itod ti amana kan kuha na. Sige. Hanggang namangan kayo ijarwar. Ibalkutan daktumatan niya. Kaduan to ti karne. Ala, mapang kami nga rudan. Aw-awiram ti anak ta Di mo iturturugan. Nanang, umayak man. Nay, apay nga isursur-sur mo ta anak mo katrabrabi Di ba't agawi dun da Jima kalmi may nanang. Napananda ay Nakisinarak day ti ama ni Mimi.
hanggang manungal dawon adita nagawawid. Kunak no agawid na ita hanggang awan mutan. Anya, apay makisinsin narak daya. Uwan kanayon. Hanggang madanagan akon. Sa bali mutan tagparparik na kanyak nanang. Anya, awagam ida Di namat sungsumbatang ti awag ko. Kan adda na amwak. Nabalo ka nun sa ngaminan ti ama ti anak na. Anya, Madanagan ak nanang. Abangan mo't no nagsinabyandan. anya, Awagan niyo man ni Jima na nang barang sungbatan na kayo. mabit lang nga rog tala ti cellphone ko. Hello, Jima Balasang ko. Sa dino ti ayan mo ita? Ada kami diti balay ang manimimi, nanang. Api ka di. Ay, ikwa. Ur-urayan na kayo nga mindarino kunti anak yo. Kaano kayo nga agawid? Inton bigat, nanang. Umay ko alaan tanak ko. Apay, pangipanam ngay iti anak yo. Ay, basta. Maman yun to kanirino, nanang. Sige, bye. Sige nga, Rod. Bye. Apay nga alam ti anak ta. Papanan niyo. Agpaaya ka babaunan iji balay ti ama ni Mimi. Alaag tanak ta amangan no mabaybay am. Ibagang tagpaso kanya. Agpaay ka ababaunan wala niya. Naamwa ka na balong ti ama ni Mimi. Nagsinubyan kayo ka di? Saan? Ngam planok ti makisinubyan kan kwa na. Tananamnam ay ti biyag ko iti danana. Anya? Ay sana. Anya ka matan. Hindi ka kadagsasaw iti kasta. Bayam, tagtrabaho akong mabigat. Sumurot ka na insan ko ang mapanagtrabaho. Adasir ka niya trabaho. Pangasim, Ajima, di nakpanawan, di naksinaan, ay ayatin ka. Patpatgan kayo iti anak ta. Hindi mo ipanaw ti anak ta kanya. Mabagtitan no panawan lang. Ala, kita akpay, nupod nung agbalbaliw kan rino. Aramidam, saan nga iti sa ulaan? Umadanin ti panagpas ngay mo, Lota. Uwin nga rod, nanang. Ay na, jak mawatan tiriknak. Excited ka madanagan. Talaga kasta. Gagangay ti kasta marikriknam. Kastoy ka di mo tiriknayo idin si kugdak, nanang? Ay wala. Gimatangak pa'y iday ti padaw ti panglalaki nga ubing Amin nagamit ti ubeng, aginatang ko panglalaki. Tatiam mo, lalaki ka iday, agam babae ka ba? Apay, lalaki ti kayat yung anak, nanang. Ayun ko Ang babae mo timpas ngay ko. May mayat nga minti lalaki nga anak para kanya. Ninanang mo, kasla saan da ka kay kayat ta babae ak nga anak da. Kay kayat ka, Luta. Napatag ka kanya. Taanak ka kit nga raw. Basta, lalaki ko mati kayat ko ide nga anak. Awat maaramida. Babae may tinaipaay ka na kami, tiyamam. Amuyo, nanang. Upat ti plano ming agasawang agbalin nga anak. Ay, saan? Ni, saan nga? An-anwam ta upat nga anak. May salaang ti kayat ko nga agbalin nga pukaw. Apay ngay, kat upat ti kayat ming agbalin nga anak. Wano lima pay kitdi. Basta may salaang ti kayat ko nga pukaw. Diyak kayat ti adaw nga pukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yu anasaya at kayo kanyak, Lota. Apay ngayon ni nanang ti mangedeng iti dayta. Kadata mo tagasawa Lota. Numano ti kayat tangagbaling nga anak. Awan ko man ati pakibiyangan ni nanang. Wan nga rod Ang amamumad kang ti ugali ni nanang. Naturay, di na kayat ti matubtub ngar. Apay kanungay ati nakayat ti adu nga apu ko bakit? Diyak mo Diyak kundi naman, tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami, dino. Kayat yaw amaamuan. Nuapaya jak kayat ti adaw nga pukaw. Dino, Lota.
Apay ayan nanang. Apay ka din, nanang. Jak kayat tinangalaw nga ubeng. Jak kayat ti agan anawa itinawuwulwul nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Jak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. Maipaayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo aba nang? Ken pa extra kalaang mat iti trabaho dinaw. Apay, negosyanti kaya. Milyonaryo kaya. Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay, nanang. Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak ga. Isuda dagita. Diyo tuladon ida. Isu nga rod may saka nga anak mi ken ni tatang mau lota. Tajak kayat ti ado nga anak. Isu husto ti may sangag balin nga anak yo. Numabalbalin pa'y kiti akitoray di kayo naganak. Agaman niya ngay. Masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw lota. Unay matikas tang aramid mon, darna bakay. Apay, aya apakibiyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dakkel ti biyang ko kadakwada. Taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta ti pagtataudan ti lamlamutin da. Anyan ti kasta panagsasaong bakit. Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta. Isu nga rod at tipidun da ti panaganak da. Ta awan na talga da trabaho da. Hoston tamay sanga na. Sapay upat, 105 ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngam kasjay mo ti magbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti ado. Ay, jakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno aya may salaang ti plano yu idi nga anak ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusya, 5 no 6 kumati kayat ko iti nga anak. Saan na kayat ti inam? Isungawan kabsat mo. Takas jay inam anak ko. Ay, una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga dan na ariwawa dito balay nga ubing. Paritan na kun nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabaho. Mabati kan dito'y balay. Ayo na yun ti kasta nga itsuram andrang. Adapay ati umaw at teenager. Na, Kasta mo ti pantalong dagiti agtutubaw. egin uray tabagbagay ko magbakay. Saan mo abagay? Silang akitaan. Sukatam dayta. Apay ayakas lang. Papaubing ka si ka andrang. Kat, apay dakas aya. Proud kakit di ko taubing tilang ito'y asawam. Kahit ubing tilangam kahit. Siyat nga asawam bakbakutanan. Ibagadan tumanan nga inaunaak ngumsikan. Kat, agpaubing kamot ano kayat mo bakay. Awam mo dakas na. Nay, dakita katiin into narukon. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribut-buton ti kuday. Sige. Mapana kong tanay. Aldaway. Nagsapa ka man din na rumwat. Apay, nabaliwan ti oras ti entrada yo iti trabahom. May mayat ti masapa. Tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid intun maluma. Ang mga numaladaw ka man ay. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kaslada pagtagasam. Awan mo't si kakil di mo bakit. Saan man natila pang panunutan? Sige. Mapana ko. Lota bakit? At damadlaw mo kinitatang. Anyat kaya't masawan lakay. Kasla umubing. Ha? Umubing wano agpapaubing. Wait, parehas na lang mo't Kanayon pa yun anak ka herdo. Ganda giti kawas na. Kawas mo ti teenager dagiti. Ay wun, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pa nagtrabaho.
Saanan atay pasiking ti usbusarin na. Nakabadi bagmatan. Uli nga ron. Gumugwapo ni tatang Kunadamot ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka nung agasikaso ti asawa na. Sa bagay, talaga ang asikaso ni nanang kini tatang. At dala istrikto na nung naduma. Apaya kastoy laeng ti itod mo aswildom, Andre. Ayan ti daduma. Ay, imbang kukon abakay. Anya? Dala. Ingka nga ron agpalisan. Tamangan tayo nung madamdama. Agsubliak ija ilay, tadama pang kukatangan. Nalipatak gamay. Kasapulak no biga dayjay ti trabaho. Saan waya malpasyo ti kontrata yu abalay. Ija ka mo bakit? Sige, tagdi ko sakbe. Tani, agatling utak. Tapno mapreskuan man ti bagay. No. Ay, anya matalinuto yung ama si Dan nanang. Nagbangsimot. Anya nagbangsay. Kut nakabangbang luntupay. Ay, aguray ka. Aginaw ka kadimanin, Lota. Aginaw ka manayin, kunak! Kwa. Uwang nga rod nanang. Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manayin. 11 months na pailaan. Diyak mo nga may nagbinula nun. Diyak mo't amo nanang. Timot ko na ka may salaang ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yung latikin na. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawin ti anak yaw, nagsikog ka manayin. Kanya nga rod ngay, adaditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw. Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo mutabak nang kanariwawa ti adaw nga anak maistresa. Umay ka man si Kadino. Apay ka din nanang. Wampay la makatawin ti anak yaw. Ngamsin ko gamanin jay anak ko. Nanang. Unay mo day tanga rabid jawn. Ipadlaw yung lati. Ay na! Makasauak manan no kastulaan. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Kasya mo't ti anak ko Dinaw. Pagsasaron mo mo't apagsikugunay. Kimutong payan. Gapo iti kasisikog na. Saan mo't nanang? Kasjay ti sigo ta pamagina. Di ka nagrasaw. Awang kiediti dengdengken nyo Ibagak lang nga rodon may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarunwan nyo mga adagaws. Di kay agpampanunot. Bay no manot ti kayat dangag baling anak. Dure aganak day ti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan maasi ka timang biyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Kit uray ta anak mo may. Di mo kitulungan ay. Hay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa! Diyay tupay may maysa kang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Diyay tantulaki di 2, wenno 3, wenno 5. Ngala, bay amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi. Masigong nga rudan. Anya maramidam nga eh. Kita mantikas ta alangam, Lota. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko nanang. Aglaladutak ka kanayon. Kanawan ganas ko amangan. Isa ako mutungak. Ngam namalpas ti inaw ko. Mayat tumanan. Sinaamsan jay asawam, Lota. Taapay maangay. Wala, tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na Agasawa kami nga ron. Kan kurang ti may isang anak mi.
Kurang pa'y tidwa Uray upat ko mawan no 5 mayatan. Ay na! Talaga di kag pampanunot, Lota. An-anwam ayati ado nga anak, Naragsak ti ado ti anak na nanang. Naragsa! No! Bak nang kayo. Kan, numapadakilyo'y daan na sayaat. Ngam no saan ngay. Kita man dagitay anak ti kasinsin mo. Inagdan ti anak na. Ngam, pasig damot wal-wal. Sadot da pa'y nga giskwela. Ay, di da kami ipada kadakwada Sa bali kami mo ti asawak nanang. Darasudos kayo kidding agasawa. Di yo ang muti ang planaw iti pamilya. Nanyat ko nang, lumasintan iti pagnaidan, bakit? Anya? Maring-ring ang aming kininanang. Inaldaw sumanao. Kagura na ti maadan iti ado nga po ko. Manmanumat ti kasta. Nagiti na dumalula, maragsakan da. No ado ta po ko da. Kumninanang, kagura na. Ay, uwan nga rod Pagyanan tayo nga rodang ngay no pumanaw tayo dito yung balay. Makipagnagdapay lay di balay may. Ta pumanaw ka nung takabagis ko. Ta umakarda ni ti kabarbaro a balay da. Ay, kasta ayan. Naimbag pa di kabsat mo, adan bukod da abalay. Kat dumtang tumad day ta katatayo Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, patsa ka makaurnong data na impid ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyong lakay. Wala bakit? At least di balay. Marami ta ti kay kata. Kanura ganak tayo ti sangapulo. Awan makibibiyang katata. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayo. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayo. Kat pagsayaatan nyo ba't ti ibagbaga? Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balay da, iso asumublat kami nanang. Tapno da kano kadwan ni abalayan nyo ijay, tamo yung mo taman nagsaksakit ni nanang. Amaw kapag pambaryo laang day ta. Ang mala, makamo kayo. Basta siya, pagsayaatan nyo ti ibagbaga. Kat no sakitan, tinakam nyo dagita ang maibagbaga kada kayo, makamo kayo. Pumanaw kayo, no kasta, ti kayat nyo. Anya kamutin Andreng, amom nga awan kadwak dito'y balay, nga maladaw kapay laang mut nga agaway. Nagapwa manen aya. Naitagasak ijay balay da kumpare. Tay nayaban na. Nagis-istorya kami biait. Mabut-butungat dito'y balay no marabyan ka. Amumut nga awanin dalota dito'y balay. Basol mo mutla no, papimbanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw. Man nakibiyang ka nga beng. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman nga'y pagpagamot. Ingkakat agpulisan tamang rabiitan. Di, abay. Di ka pa'y nangan aya. Rabiin. Kisaan tainururay ka nga raw. Nanganak ko na ije balay da kumpare. Mangan kan. Tapno di ka agul sir. Di ka pa'y langamin nangan itay. No kasta masikog manen ni Lota abalayan. Ay wow na balayan, may ikapaton day jay nga anak da. Ay, talaga suker dagi jay nga gasawa. Di dalag ba ay? Anak da nga anak, katsan damot abak nang. 5 ti kayat da ngagbalin nga anak kabalayan. Inampay ki di ka no kuma. Naa, para makitaan no mabiyag da dagiti anak da. Kunak kadakwada at tuladan da kami kanila kay ko. Amay salaang tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota. Kain awan pa'y ti sakit ti ulaw ana ariwawa nga ubay. Ay, natipid kayo iti anak amaray. Da kami ke 8 dagiti anak may. Ay, da kayo nga ro titimawidan jay anak mo abalayan. Amagan kit di pa'y no pupwersaan na jay anak kaw tapdag sikaw. Ay nisaan mo't tanagayatan damot ado aday jay abalayan.
Ken talaga nagtulagan da numanutag balin nga anak da. Ha? Tsakla mo abalayan. Nagpit kayo mo ta nagpasya rin dyan balay dananang, bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apa ya? Marangrang ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida ah. Imbis nga iliwan na, saan taong ungtan na mag? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid kung dagiti anak ta. Sino ay ati tataulan ti asaw? Makaringreg. Hey! Salakay! Tao po! Ah, Umay kami man! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapul yaw. Naimbag nga oras yun, Nana. Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami, Nana. Tanaamuan mi, ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga minkot balaw. Ha? Nagkuna abalaw. Iswamis mo, Nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iso at tinutupan mo ti anak ko. Ha? Anyat kayat yaw asawain. Kwa nga min, Nana. Di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko. Kat tinutupan mo ti anak ko. Ta naawis kadagiti ado regalo na kenkwana. Anya? Kat tidakas na. 17 pa ila ti tawon ti anak mi. Anya? Ay ti awanan bain alaklakayan. Urayan mi sumangpet ti asawam. Ta agsasarita tayo, Nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Ta inaram na ti anak mi nga uray 17 na pailaeng. Adniya! Yawanan ka itibain alaklak kaya! Hindi mo karabutan tiro mga bagay. Nagatindog pa mo nagkita ko kaw. Isumat ka na yun ka marabyan na sumangpet. Kanisumot labim masetin intriga maswildom kanyak gayam madababay katkasla apo kumpay ti pinilim ababa yan Antal na ka ay Kaantay ko itinasayaan. Tatoy! di yung kaya ti maidarum tata umanugot kayo ti kondisyon mi Anya na itadeng. anya kondisyon ngay dayta. Masikog nga minti anak mi, Nana. Anya! Kat no maipas ngay na, ituloy ko mati anak ko ti agiskwela. Ta siya, agsubliak man na ni Jay abroad. Single mamak nga min. Iso nga agmay may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae! Anay ka, tipot ko. Di mo ipungot. Agpili kayo, tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubing. Sige. Alahak to adeng. Ulit tagtagkid daw ti pambakawan ka na ngayaw. Kapoy tinaramid ko iti anak niya. Nasakit tinakam ko iti napasamak. Ngaman niya nga rod. At daditan, kahit siyak ngay, di kagkid daw iti pamakawan kanyak. Loka! Anay ko. Sorry, Malta. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, tatang! Wad nga raw na. Nailaw anak ko. Ay, isumutla pang bagets dagiti kawusyo Tada magayam ubi nga sabsabungan nyo. Ay, agyaman kayo atas anda kayong indarom. Ay, uwan nga raw na anak ko. Isunalaang ta. Ala, ito ka no ti ipas ngay nilili. Ala, tungpalan nyo latan ti kayat da mapasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang.
Darna bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanagan akin ni Lile. Maban ka lang! Pakawanan ka din bakit? Suri talaga. Nailaw anak. Promise. Saanin ang maulit dayjay. Apaya naramin mo ti kastoy kanyak, Andre. Ada kamin bakit? Ha? Nay, apay ngay adwa mo na kita ubam nga ubay. Wala. Kadyak mo ninamnama asingin gayam ti ipas ngay ni Lili. Anya! Wan bakit? Iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulungan na kawan. Tsak kabailan ka awirin asisa na gitaw. Marigata na. Sapay ang trabaho akpay bakit? Anya! Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Nay, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrag ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, napsuga. Kalkalpas ko ang nagmirinday tay. Ay we, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti agkirtikir di balay ko. Tanay, ag-flight ak manin tulong may alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't nagtrabaho. Nung nakapsutak ton, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker di balay? Ay katwan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kahit kung amin akanayon ang nadalos di balay ko, nga uray o nagnanayin. Uray mapankalaang agdalos, nuadawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manayin. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan Manang. Tadda ti sweldo nga caretaker. Ay na, uray saanin kabagis. Oho, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsublin ija abroad niya ang kalastor, Nanang. Unanak ko, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusa. Magbambanog kayo lang manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Kan adda sweldo ka mang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, Jay. Tayin na kagdalos. Umayak man nga ron, Nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamo ka anak ko. Ang apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsils lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasi ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan nga kuripot damat. Nagbasi ti tada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam, Nanang. Tulungan kang agdalos si balay ni Angkal. Uy, Nanang! Nag-adugayam ti gamit ni Uncle Astor iti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Ne, adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni Uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni Uncle. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas dyan nga talent ko. Ay, awawan mo't nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din tagdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni Uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rin, saan atilakot kutyam dita.
Sayang anuhan na nga ususaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit di tadamagan nyo kanya nanuhanan nga ususaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalus takit din. Ay, bulutak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan ngamin load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalus tanan ako. Agawitan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak ang mga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante ah. Agawid takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apa nga inalam tabag ni uncle mo? Isublim day tasan. Bagya ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni angkal in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di ka laag ba insali? Anyat inusar mo, jay account ka. Katuon, kasla nga si ka ajay nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sa una kanya kun nga'y nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya angkel, haan nga imot dayjay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata cellphone mo, tikal kalikutem. Asinot ka chatat mo ya. Awan, basbasa laeng dagito'y inchat ni Sally kan ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na ngamin to'y cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya kuma. Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwartang bangkit di ba ka? Dama pang kugatangan. Nagsuldo kan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba ka saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyo. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manutsuldong kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasitlaang, iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrek iti pagtrab-trabahuan ta. Urayin da ka da, boss. Manja kong tag sales lady nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit matisweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpaiso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni Uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Ban-ban tayak di nagdakil nga balay na. Anya, ay nanaimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang nemfa. Ay, gayam Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak nemfa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak man. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ni, apay na na. Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinitsura, tapno makita yo. Ni, apay nga picturean nyo dayta. Ata nagdakkel ti utang yu ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain.
Aga maamang ngutang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa unga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di bakit? Nagsultukan saan? Ay awan kwartak, dinak pa'y matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalo si Jay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya tiyo akat sublatan kayon. Ah, Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Tayo magtanak na, tanapigsa ng agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. ay, magagat ka aya sali. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanaw. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtid kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manun. Uwan nanang. Hello nanang, apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masado takmatan nga agawid. Maturog ako ni tibala ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapig sa tapno kaslada kadwak. Ah, ay saan atilakot ko tiyong dita, Sally? Di mo pakibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kait-kaitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang road, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ija balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maadda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle. Agparma kanya na. Ngam kapsat mat nga may ninanang ko. Datutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni uncle. Nayon ang mata. Limagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Pagkatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akit ti butas ko. Gusto day, tan. Ada pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kuana. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle mo. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kuanan. Anya kumangay. Una, at least kanyang takabsat mo. O sige, taging pakiakon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asino tag-tuk-tuk-tuk. Da kayo matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ang sumrak kayo. Ta isarakmat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Kan, apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak idi. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan.
Malaksid ano ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kitaan man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalo sa mata, ngamhan nga everyday. Mabanugak mat nga aglinis, no ka na yun. Nagdakal dato balay. No masadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsusweldo papanawanda. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. No kasta nga raw, tarimaanong ti trabahom salay. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Iso nga addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anusak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kaya't ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kaya't mo katulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot din sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak nang nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan aja pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngam unay nga dakal ti sweldo Kit alaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan nga pampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali na di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni Uncle na. Kita niya kung batidakas na ya. Katsweldoan na ba? May sakamot adi ang pampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawa mo't kwartana. Ajay ka nung aro di pauwit Uncle na ti sweldo na. Isuti patagdan na iti kayam na. Abambandog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigat si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni Uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laungan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni Uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si Danyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo dun. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo dun. Nagawid ak labi. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mo't idikalman dagi jay. Kan kabarbaron sa mo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito'y nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti swildom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, laba ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton asinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos na angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos ane. Amangan mo no peke. Kitaan ngamin nga naimbag, Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka matngaroon Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ako ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam kayo din data, tada pa'y papanak. Dirasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan to cellphone ba? Natamon na Apay kasta tila nga maya. Nagpulong kanyak ni Nympha agay yung di anak ta. Ay awanan,
tila ar-aramido nun jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apa ya? Tila ilakla ko nan agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Kat kapilitan nga gila ako ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May saka mo, imala talaga kun ka dyan anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsinsyam, awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan na, iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bang ano idarum na anak ta. Uray anya ditan, basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Ha? Nagmayatan na buya. Mayati si Kawilam Adonya. Uncle? Ada kayon? Anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan dagita appliances ko, Sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kanda giti dagto mamay akagwaak. Agasam da ita. Naibusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukkan ka. Taidarum ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga may impulpulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat nga agbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro de Kalman. Ha? Sino, Amarchi? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan ba't kit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibagam may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak manubisi ka, Giselle. Ngamin hawis na mataringuan. Kuma, ngamjak makafokus. Tama di tirik nak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Apay, napanmanan da jay Avina, di boarding house yo? Wan, kat as usual, ti ex manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahi tangkap sa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mat ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta ti mangmangag na. Nangruna pa no kab sa tinobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga sawang. Ibagang, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman akbagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanya. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka.
Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie pintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among ligi, panagriknakat saan nakakayat ti kabsat mo para kan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na jakapsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik natin sa bali. Ngam inulit naman yan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak to iti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati ka bailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayo matan tirik na kan kwa na. Makauma, tasyak matan na kanayon ti agad adjust para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo mga kaitibalay manong ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro di kalman. Ni manang Margie. Vina, mabalin ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardengamon tayo nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat daya nga tao. Ag-istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga gasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin di ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni manong mo tisang ka istoryam. Talaga kit di nga overacting da dyan nga sila? Aklunam ka din asikati ka malay. Itan niya pa'y lang amin na rason. At ti ex ni manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kano mabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti paay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni manong ko kanya. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na kanya. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anang, sa dino tayo ni Vina. Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rinangan mi nga gasawa. Talaga makanggag day ta tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house, di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran yung. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami ti agad adjust ng guara. Ngam anya tar aramidon na. Yat adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga ak tumanon di kabsat mo anak ko. Ni, adda ka matitibalay manong. Wen, tainor uray ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar dengamon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama ng ti ibagbagam. Isuman ng ti husto iti imatang mo. Sipod pa ini, kastan ti ugaling. Di mo amutag pakumbaba. Uray sikat ti kamali, ipabasol mo iti sa bala tao.
Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pom Saan kay apakibibiyangan itila kay Anobyo? Iso amanipod ita. Di mo maten pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadali ti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi ti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay. Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabaho ak Giselle. Ada kanubakan ti a boarding house iti Enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagak lang ang tigayim ko. Taison ti kadwak nga agim pake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawanan ti napalaba, sipot imakar kayo di boarding house nyo. Ngam awan na ngagko a reklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di pa ti komunikasyon daligi, kan ti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na. Gapoy tar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Dahil ta agvina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangted itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya, jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak ng mat. May tad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin. Hello, nanang. Hello, Ligi, anak ko. Ay na, kalay sa kanon Davina kan tinubyo na. Kastaya, kano kanungay? Into no maya bulanan umay kayong to Makitan to, nanang. Sana kasigurado no makaumay kami. Taamangan mo jak makalib iti trabaho. Friend, mapantayo ka di iti kasarti kapsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Jakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kapsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agrupro pa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga kitkita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anya nga iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, bina anak ko. Apa ka nungay? Saan nga palubusan da dyan nga Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yun. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas man ang tirumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta! Vina, inton bigatan ti kasarta. Ruko, hanak samad nga kayat siya kapsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apa nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan na. Ay, istal na lang danchay. Yung nasingpat, tikapsat ko. Bila.
Adyak korsonada ti babae an asawam Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anya mo't ti kasta nga inasawam. Kasla saan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipagko. Ngamday ta a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanun gaya? Di mo ikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatan ti asawa ni Roko. Oray anya pa'y aramidam. Tinatayon nga ipag kulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Ay, masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumparay jay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasigad ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Eswerte na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dagiday. Masasaya atan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akto na nga, ginaw manang. Talaga asadot ka. Iyuray mo man sigurong kiniro ko dayta. Haan mat, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pa'y laang manan dayta aro ko. Itikaskan ka pa'y laang mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasawiyo kanyak manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mata? Aglablabas kayo matan nga agsasao? Apay ngamin nga da kay ito'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti daytoy abalay, nawatam. Ha? Talaga nagduma kayo iti ugali iti daydi ipag ko. Nasing-singpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora. Kasano, di kan samo nga minagdigdigos Vina. Anya nga haan, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw Ha? Kita amat ba si ti hygiene mo Vina? Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang. Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo amaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sadot? Huston man! No, han nakakayat nga para iti kapsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada.
Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanya. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasama tanti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagiti balbalikas ti kapsat mo kanyak. Nga mawan mati ko nam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailang, Vina! Ay naman ang Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito Pilipinas. Wan nga rod, aneng. Nag-awid akong makabanog matag obra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Ha, nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngumjak na anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, wan ha dagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinaagpaiso na. Nag-apa kami kanila kaya ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon nga nag-promise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, tiamo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yun ti pauit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na Masursuro na nga rod nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano kat adalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga rod Katay na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayt na. Ngam anusan tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wanahan nga problema data ading aning. No kaya't mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apag patarimaan iti balay. Tani, amumati ka sa saad ko. Sisyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taamumat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon na. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga tag tinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itan sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala yung padawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kahit, kasano? Agnedan dito'y balay ti kapsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit.
Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pita akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kay Liten, ha? Ay, hangay, taro, Ayun na. Ay. Si Mangput ka maggaya mo Fatima balasang ka. Kaano pa ya si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo, ah. Pasensya kayong tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon, awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw, di ti pasalubong. Tinapateg, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawit. Wan matkit dia, ngam jay daddo mangamin kat agdamag day ti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idinag-apply ak nga nag-abroad kat awang matim papabalunda kanyak nga uray peskaw no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dahil padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang awdala siguro mo't abalasang ka. Ay hangang lang day dya tata. Talagang agbirok day ti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napuskol ti rup-rupada. Mala, bye-bye idan Fatima. Ayway, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay wan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar kuma. Ha? Wait. Kurso na dam dya kapsat ko tata. Uy, hindi naksama kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Kandak kalye balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ang asawak. Sige, aramam dya kabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Aha, pakakitaan pa ni aning itikasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, boy. San alapod da ita, Fatima? Ibilang ko, kas pudno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adang amin sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi nga package. Kat si kalat na ama nang, si kati agdesisyon, ta si kati akin kwarta iti maaramat. Wan ag-business akman itoy. Aglako akiti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilako. No kasta, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wan imported ti ilako. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day tamanang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyon manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nang. Hanmat nga amin katmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Jay nataanganan ti kitaan. Jag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agararam kanon ni Tata Amado kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa jay dagana. Kandakal jay balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpiram ida, kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha?
Anyalat sa wandagiti taon nga inulakay ti pakirelasyon nak manang. Apay ngamin nga dagiti tataw ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso na ti mangpakan kanyam. Kada kayo nga giina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May maya tila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kanakang runaan ti amin nalawa di dagana. Apa kaslay dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gararang din ko na bakit? Babaan lang kagilang Robert. Napintas mo't dito nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan kanang bakit? Tama busy nakmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning, alaan nan isuda nga agiin ay balay na. Kat data agbati ito'y, di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Ne. Nagpaiso niya. Bili, baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matdatoy. O na, ni Aning tinang ipatawidan dahi ti daytoy. Ta iso ti buridag. Ang nga mabalin data. Han nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada Aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko, kaspudno nga anak ko dagitan anak mo. Siya, ti tumakdal nga amada. Tata Amado, Ay, ayatin ka Aning. ala, tapanunutag pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At daramnamak, Aning. Haan ka man mat nga kundi pa kay pot si Kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa nga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Iso nga aklon na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi dyan anak mo. Apay, maipay mo nga tati ka sa pulanda. Nawan katulungan nga mang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na da kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kit din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta. Doon ti gastos pa ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Uwan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan na ka-repair na bagyakon. Anya? Adon ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang da sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan nga, no papanawan da kami manang. Iso nga ron nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit Aning. Di ka madanagan. Taduawan pa panan nyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaod. Saan tata? Nakababain mo ta? Saan tayo mat nga agayan ayat?
Nga mapingag naad kami dyan. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaudyo ije balay ko. Alanan aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya, kat anyat madamag ngay. Nakaholding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na nakasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nangawan karbangan da ito'y balay. Tadon tigastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na timapan kanyak. Bagay na tidaduma. Kat nungay asawaan dan diya kamsat mo. Kat mayat laon Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ije balay na. Ne, anyat gagaram apeng ay may kaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam iti, ama sursuro ti agaya. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti dua nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, di bak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumangon ka dito na Fatima. Aldawoy. Kastalata ka din, taramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Ay, amomat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mauawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga maagagasan. Nga ron. Ay, atan sa amot ang sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngamin nga agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ron, tadapapanak. Papa naman nan aya. Kuyugan nak nga ron nga agpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, urong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tata. Kaya ban di adi mo, itulod kayon anak ko. Wen tata, mabitla nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kung bakit? Tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na nga agmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kung sa nabalay, tapos idaglaan ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na Amado Agyaman nak, tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakalagsakak paikit di day ka. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak gapo kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, taidagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Sino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning,
Imbag man tayo may ka. Ayawanan dya kon makakita ading ko. Ha? Apay manang. Nakarong amin ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita. Gapoy ti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi. Inikanda kiti agas nga bayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Diya ka munuhayan na tantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapantay iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatid dagpay ti biyag mo. Ay, mababain ako na yan kanyam. Pakawanan na ko ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na ka at nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto matandi ng bumbanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam ditoy. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagi. Kan saan nga balita na nagijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karuba. Pasaray umaydak matkid di tultulungan ito'y ha. Ala nga rod, ngam no talaga adimon kabailan ti bagim, umay kan to alaan, tayawid kan iti balay mi manang. Ay na. Agya mo na kita kinaimbag mo nga kabsat aning. Isu nga napintas ti biyag mo tadtanta. Nagmayat ti pa nagpuspusom.